kurma ini so low agidi la beria Sira naha jangge je. Bilangnya su deh. Hui itu tangga, hui itu. Kenapa hui itu tangga? Nasi gasi pun kami yang menuai apa Ningol Chakouba bagi orang masida Presidium gi pam lang dalek sen bina bagi damat nolok na hanggat sage El Zayant Singh Presiden MCC Bangladesh nasi gi Presiden gi tais dalek sen bina bagi damat ta nolok seri I would like to request L. Singha, Mr. President, Manipuri Cultural Complex to have a seat on this stage. Loina na. Honorable Kambalua, President, Patriotic Writers from Manipur Buso, nasi President di pam lang daleng sen bina bagi damat lalok seri. Also, Mr. Narambam Kambaluang, President, Patriotic Writers from Manipur, I'm requesting you to have a seat on this stage. Islam Social President MYA Bangladesh Puso Presiden di pam lang daleng sen bina bagi damat tamu kesuana hanggat seri. I'd like to request Hijam Shushil, President, Manipuri Youth from Bangladesh to have a seat on this stage. Service ki pam lang daleng sen bina bagi damat ta nolok na hanggat seri. Honorable Minister PhD Consumer Affairs Food and Public Distribution Tudung namin hanggat sarvada leishamthang suchindro nasi service ki pam lang Guest leishamthang suchindro Honorable Minister PhD Consumer Affairs Food and Public Distribution to have a seat on this stage. Special case ki pam lang daleng sen bina bagi damat ta nolok na hanggat sage Ining tau leishamthang sanajawba current titular King of Manipur Honorable MP Rajya Sabha. Our special guest Ningol Chakouba, current titular King of Manipur Honorable MP Rajya Sabha to have a seat on this stage. Kids of honor ki pam lang daleng sen bina bagi damat ta dong hanggat seri Social Kumar Singh Additional Secretary The People Republic of Bangladesh, Loina na, Kongkham Nilamani Singha, Additional Secretary, The People Republic of Bangladesh. Nasigi, that's of honor pam lang daleng sen bina bagi damat nolok seri. I'm requesting Kongkham Nilamani Singha, Additional Secretary, The People's Republic of Bangladesh to have a seat on this stage. Matanda hanggat seri UNO MD Sifai Udin nasigi loina na Sanjoy Chakrabarti Auchi Kamal Ghanas Thana Kai kumna seri bani bo gets of honor ki pam lang daleng Our guest of honor UNO MD Sifaduddin and OC Sanjay Chakrabarti, Kamalganj Thana. I would like to request to have a seat on this stage. Ikai kumna jari basingna pam lang daleng sen bigra matung nasida nasi gisenja lang jari basing imakai dagi lengan presentation to bina bagi damat ta nolong na hanggat sari
Lengan kudul tamjadri ngai mangoinana kedong nai kai kumna sari bangasigi Ningol Chakouba ki thorang asigi maramda wangang bigedoriba kedong nai kai kumna sari ba Dr. Ya School Khairakpa, former President, Patriotic Writers Forum Manipur Busu, Pam Langgaleng Sinbina Bagidamat Agatsari. I would like to request Mr. Dr. Yasku Khairakpa, former President, Patriotic Writers from Manipur, to have a seat on this stage. Lengan presentation to be the Bagidamat Pitchell, Laimayung Joya, Ngangum Sepe, Mating Pambigani, Luna. Haiba Kudolase Nasigi Sipi started beginning. Kudong Kai Kumazariba Samarjit Sinha, General Secretary MCC Bangladesh na Kudol beginning. It's time to give presentation to the dignitaries. I would like to request Samarjit Singha and haobam Shourov Secretary Manipuri Youth Forum to give flowers and Turio to the chief guest. Special guest to do Kai Kumazari binding to this sanajawba. Matanda LJ Singh, President MCC Bangladesh. Ikai Kumuzariba Honorable Kambalua, President Patriotic Writers Forum Manipur. Ism Social President MYA Bangladesh. SPP Nabagidamat Nolong Nangachari Rabi Kiran Singhara Rajesh Information Research External Affairs Secretary MCC. I would like to request Rabi Kiran Sinha Rajesh, Information Research and External Affairs Secretary, to give a welcome address. Ningol Chakouba gi thorom sida nakpepon bokhoramjari Manipuri Cultural Complex amasung Manipuri Youth Forum ebong Manipuri Patriotic Writers from Manipur nasilang Dr. Chakouba gi nasigi ikak honurable chief guest Honorable Minister PhD Consumer Affairs Food and Public Distribution ikak honurable Ejam Sushi ebong lakri ba Ima Iben Ojar Singh Pono bagi organisasi umum di magi degi channel dalam lokasi tak aja itu nopo. Tak aja sir. Tolongi maka satu jarak poina. Nungi warung pibi nabi kita mat. Pedung Kai Kumazariba Ibu Mohol Syama, Cultural Secretary Manipur Cultural Complex. Thank you, Mr. Rabi Kiran Sinha, for your speech. Now it's time to keynote address by Ningol Chakouba, Cultural Secretary, Manipur Cultural Complex. Mayam Khoram Jari Machi Ago Ningol Chakouba 2022 ki Machi language Manipur Dagi Honorable Minister amasung akogi iningtho amasung Manipur Dagi language Patriotic Writers Forum gi sabapati amasung ex sabapati Obramba amasung akogi Bangladesh ki mananiya
কমলগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ সিফাতুদ্দিন আমার স্যার এবং আমার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কমলগঞ্জ থানা শ্রেণীমত আদাব এবং সালাম এবং সামনে উপবিষ্ট मैम लेंबिरई बा लाइगुरु सिंह इचली नाव इचानी चासिंग गतब असिगुम्बा अनुष्ठान जिका लेंबिरई बा मैम बुआई इंदलुगना खुरम जरे जामना लाइबक फाबनी अखोगी अहमबा इंडिया अमसुंग बांग्लादेश का पुल्लगा निंगोल चकाउबा तबोचिका ऑनरेबल मिनिस्टर अमसुंग अखोगी इनिंग थौना लेंबिरपा masih koi manipuri culture complex aroju ngan thoigani abese khalli today's program. So lâu ấy cái đi là về Chukalima Mayagi Satar Masina Asigun Masing Program Masing Bangladesh ki Maida Mutna Idana Mayas Nasaki Wasugun Lehusano Haiba Tuzal Nizari Patriotic Writers Forum di Presiden Orang Kepulauan Leia Sutapiri Hong Kong Ilemani Bidang Nekai Komunis di Bang Leia Sutapiri Kai Komunis di Bang Sosial Jam Sosial Manipuri Youth Front Bangladesh Ojang Dr. Yasul Kwerakwa former President Patriotic Writers Forum Manipur UNO Andis Patudin Sanjoy Chakrabarti, Kochi, Kamal Ganas, dan Rakesh Noren, Secretary, Patriotic Writers Forum Manipur, ngasi hiam ke genini panba Oktober ke sechet kun ke taret bisingani kun gani thoi yai farba kun phamasida Manipuri Culture and Complex MCC Bangladesh ki pak chauraba lampak asida pangthok leba Ningol Chakouba Festival 2022 Thoramasi tektakai dena pangthok ngamna naba maphamasi ba kon biriba ibado lendo loinena thambakta tangba dalangsin biriba dignitarism mangalangsin biriba haman punamak aswangam yaudaba oisino haidena madigi ai faroldo hamdu nisari Manipuri Culture and Complex Bangladesh ka khusam naraga Patriotic Writers for Manipur amadi Manipuri Youth Forum MYF Bangladesh ahumna punna sinjariba masigi
Chief guest ki phomom langdalang sinbiriba Honorable Minister PICED Consumer Affairs Food and Public Distribution Manipur ahanbada ikai khunaba amadi nolopadu chali loinana special guest ki phomom langdalang sinbiriba thoidan ikai khunajariba Honorable MP Rajya Sabha Ningol Chakouba sanajawba ikai khunaba chali nolopadu chali ধন্যবাদ। আজকের এই নিঙ্গল চাকুবা ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন চিফ গেস্ট হিসেবে উপস্থিত আছেন leishamthang সুচীন্দ্র মিতে পিএইচডি কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স ফুড অ্যান্ড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আরও আছেন বিশেষ অতিথি হিসেবে অনারেবল এমপি রাজ্যসভা অনারেবল শশী কুমার সিনহা এক্স এডিশনাল সেক্রেটারি। উপস্থিত আছেন কনকেম নীলমণি সিনহা এক্স এডিশনাল সেক্রেটারি স্যার এবং প্রেসিডেন্ট মেম্বার হেল জয়ন্ত সিনহা। উপস্থিত আছেন আরো অন্যান্য যা আমি জানি না এবং উপস্থিত আছেন আমার প্রিয় আপনারা মণিপুরি গোষ্ঠীর ভাই ও বোনেরা এবং অন্যান্য সুধীজন, সবাইকে নমস্কার। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি খুব আনন্দিত এবং নিজেকে মনে করতেছি যে এটা জীবনের ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হয়েছি। এত সুন্দর আয়োজনে উপস্থিত হতে পেরে আমি গর্বিত এবং যারা এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের প্রধান অতিথিকে, যিনি ভারত থেকে এসে আমাদের এই দেশে এসেছেন, আমাদের কৃষ্টি কালচার উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং আমাদেরকে দেখার জন্য এত কষ্ট করে প্রতীক্ষা করে এসেছেন। এর জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কমলগঞ্জ থানা পুলিশের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ, সাধুবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। UNO at this report again by Manatara dan Pondor Pinda bagi teman Marukse. Thank you, Mr. Ningol Chakouba. Now I would like to request our guest of honor, Mr. MD Sifaduddin UNO, to talk about our today's program. Honorable Chief Guest, Minister of Consumer Affairs, Food and Distribution, Honorable Guest, Special Guest, High Titular King of Manipur and MP of Rajya Sabha, and among our special guests here present, Ex-Additional Secretary Kangkhom Nilmoni, and our dear audience. It's been great to be present here on the auspicious occasion of Ningol Chakouba Festival 2022. I would like to welcome our chief guest and special guest to our Kamalganj Upazila, that means sub-district of Maulibajar district. I think that this kind of festival will develop our relations between two countries and the people of two countries. This kind of cultural exchange will enrich our culture, not only of this region but also the whole region. And with this kind of festival, the empowerment of our women, especially our daughters, our sisters, will be very much possible. And I believe that this kind of festival will be continued in our country and in this region. For this reason, I'd like to give special thanks to the organizers, especially the Manipuri Readers Forum and Manipuri and Cultural Complex of Kamalganj. And on behalf of this local administration, I'd like to continue my support, and I'd also like to continue our support in every form, and I hope this will continue to do this kind of festivals in future. Thank you all, thank you very much, and again all the special guests and our honorable chief guest, I would like to thank you again. Manipuri Cultural Complex, Bangladesh.
Tagatsari, Madam Masini Tudung Nikai Nazariba, meaningful, December Sanajawba, Honorable MP Rajya Sabha, the Kudol Tabligani, Manipuri Youth Front, the Tudung Nikai Nazariba, the Social President. I'd like to request Hidam Shushil give a crest to our special guest Ningol Chakouba. Baca Honorable Kambaruang, Jadi Baca Koyapam. Bangladesh is pung tarada ho programs na pung baro to dum hobi ala mai te se dum matam cha da jan am pede nungai te aha mota da lamda masibu kon biri ba ishwar boy na tamoi nung da che na thago na jari nasigi Ningol Chakouba Festival 2022 at Manipur Cultural Complex Bangladesh asida nasigi Manipur Dagi Lengbirakpa Patriotic Writer Forum amasung Manipur Youth Forum Bangladesh aduga Manipur Cultural Complex Bangladesh na ako organize to biriba dumba program asigi dai selection biriba ai pung amadi logo pamane yam lakna lakpanina adubo na saigi mayam sang sang ngang mo seisa sakti lamna rangane da pung am lordi am da taning aroi adubo na matam sangaba sahi yankhai chamai mamang dagi nomuta laga swaida akoigi lenga ki oi He spends his mornings alone, skimming through yesterday's news, hoping to find something. Hojik Ningol Chakouba gi miyam chaba hobokre Manipur gi shuru lakko miyam jaga chiga Sabi मैं हम लोगों ने नुबी से कुम्हे के संग पाम दर मिश्री है जरिए सबने फसबरा बेस
Laikai vendor superstars ni Yuyong bine da manabi bayay Wakal gi awa ba pokera basu Kursigi mahaw panggara basu Tawar war hapsera basu Tawai gidi la 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 la